Ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net footage. Ordar mapi nginwan ra amangi hakrdob yeng jongpi. Additional Deputy Commissioner jangka West Gentia Hills District uba Alexander S. Mukim ula kentu yiki pat ba bagi deban penne pensa yiki telong da ka bathung yiki deng ki se khnang banyadana ka jing terkhong yaka khendau bat ka jing kerdo hadin habot kani ka jing kentu jong ni ukhli nong sanchar jangka West Gentia Hills kalalong ha ka jing rakhe ya ka sngi ban penne pensa yiki telong ne ka World Water Day ka balalong ha District Library Auditorium Joai ya ka bala penlong de ka District Water and Sanitation Mission jangka West Gentia Hills halor ka phang groundwater making the invisible visible. Hagani ka jing rakhe la yashim bentalang da ka kong arkin jing ka badai ka Member Secretary jang ka District Water and Sanitation Mission ka District Project Manager ka kong Zinovia Lingdo bat kiway. Hagani ka sngi la penlong ru ka jing ya kop ruai tan rai bat ka jing pen inam lani ka exhibition halor ka phang Save Water, it will save you. Kelimat ko phang ko ang kanto ko kala mo ka chairman yung ka BPSC hejo ko uman ka he chnom yang kedua bat senang dia long. Kau kublai ko kerpang, lai kau nado nak klik do, nado usah Prime Minister yang buram yang ini, Narendra Modi, Oman, Prime Minister yang ini, udah perkat, hejin itu, udah ketema, kamu udah kelam rumah cua yang ngak, tak ketema Henry yang bahai, jaga ni ketema ukut nak kau cincin don, masih dia yang kau bangun di, haman ni tuyung tulus yang dia ini. Agak jauh kau, kublai kam tam ni kestir, kau pai kuseli, hejin itu organisasi skim wan, nado na central, kau implement hado kestir, kam jauh kublai kerpang ale, ya ke distrik di Warabobi. Jauh tiba ke distrik le, berkuas siap kau open orlong, ya ke jing amnot, yang kestir, yang ke central, hado negasi, nang bagi kita ketimun ketiti yang kau ciri responsible. Open orlong, ya kecil yo negetau yo kenemtam hewo bango. Kau ni awak lewat sanjar sanspa tengka. Hewa, ya di household member tok duk sosta sanhawi teli. Hata por koi yo ayo kesori. Henry kan hadu ne singa sia komen wa ka chulong yelong yo ipalat ika sosta sanhawi teli difujo. Kata kan tema kublai kecil ha yang maki school dekat, woman kontraktor hapo yang kecilong dia ini. Haga jo ika kuliman menjadi buram. Ya engineer lang ngaduk di overseer, nak haduk di engineer repair. One pipe one seli haga kecilong ketau yang ini. Nebentai bit biang itu itne do gawa haman di gitu. Itu dari commission yang ke central government, ke lembaga state, ke lembaga department, dan ke PhD department. Asyik pun kongres, saya play dari central government, dalam sekali commission, aku penjok lembaga state government yang ini, balik lembaga, ibadat, ucap kaya yang dikatakan, bisa madam di hamtam lembaga state government. Hei district madam rumah ucap kaya hei itu hukum lai anu lai baik lai ti ya kejal jiban mission ha ke district yang ini orang ini. Pun senang, tak pun, tak lah. Andrei Portland dengan hak dia lai itu cepok dia, dia hukum. Andrei senang teman sama the ages assembly di film kita yang di BWC Fair ahli di mana ini yang dia anggaran yang mau kecil, mereka uang yang dikasih JJM Jal Jeevan Mission daerah apa ya di Gambir apa kesenang yang ini boleh yang mungkin betul aku ibu kesini lebih pelan aku ketika jelas yang ini Lese ongi buku mida ada punya kelamri aku. Iu selak mobon. Ini semua mengkuat benai Mei Jun, haduk benai August September.
aku nang ngurus lah. Kau umur aku ho. Nggak mau ini, apa Meghalaya ini, asli cenong kiwa penanam Thai urut tu, cenong yang ini kiwa bontang Islam, kawi itu seorang sekawin pemasungan. Dan lagi urut asli cenong, Hai port dalam jinjak kumpulan, jaga jingeram hewa kunsuk. Iki nong cenong mulai umgi hantam. Hai port dan semua yang berdoa. Kerja kau ia kelam saya untuk kejimpunkan ia kau kamu mana kecil ini bisnis. Program wadah making invisible visible. Kejal Jiwan Mission ada iklan Kejal Jiwan Mission. Emphasis yang kawa uyatan ko snong utani na kulos ulai katop na katop ulai ski yung muntu yung kulos harus karon sinama une ka tayo sos yung ko em ko snong kayi ga nakaliang se na ko snong ulai yung punne sa ay tayo